Hey guys, Happy New Year ya Baroh. Snem Thymmai Basuk ya Baroh. Ti mentaka snging yawan syakani kejakan yawan bam Snem Thymmai no. Ti kani kejakan ni ke kertengka shot sky. But hang ni yawan mentaka miet ke di damit bang yawan syani namar ba yawan teaching ye syo ada hadirin tu pen yang okey ngin yalik bam atat no hi tingi ong ba sy ngin yalik bam tim tak snging yawan no ha kani kejakan. But ilog nila ya perkat bangin ya bam da ke te hang ni pat gitang istang jit menu bangin ya bam da ke badang ni pat ngating ongkat da poi ke bam ti ngan pe no sho shnu lo jong lo long kum no ti guys entah singi le shnu kum ni fi long kum no ti min ke pa jong apat i order da kani ke mocktail coffee pork hakka noodle, bat kini ki chutney hani ki babun jai ti kini ru ngin bam ngin pelen ai bat uni ding lemon pie dengan sedang nok kamat uni hakka noodle. Uni ubang hi tangba uslong medium da kata-kata than ngahap I honest review. Tinggal apa syang so ni lemon pie uni te udah bang shisha ngahap paniro. Halas ngadi sakani ke coffee tangba kani ke shulong okay. Terima kasih ngitang kani hing saya kenduk biar pada Baroh akan next video. Tata bye bye.